Lakhipuronline puthok saba megi tang mapan sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruiba Pao Assam Higher Secondary Education Council na loba SS second year ki result ngasi haidoklagani Kabi Guru Rabindranath Thakur gi chamaga humphom doi suba mapo common thoram Khorirol Sanglen Lakhipur da pangthokre Agartala dagi phongba chayol gi marup pauche gi yangkhai taruk suba mapo common thoram pangthokre Bonterapur Auditorium da pangthokhiba mifamna Milal Kasar Panagi Anoba Thausilup Simkhre amasung Laibak asida thogliba wathok lanthok kaya gi tainafam Kanglada oirakpa laibak thibani haina Utra Sanglen sana konung na phongdoragli Haujik mapung oiba pau tabirase Assam Higher Secondary Education Council na loba chaya sigi Higher Secondary second year gi result ngasi megi tang mapan ayuki pung mapan da haidoklagani Wapamasi Rajagi Mahimasingi Mantri Dr. Anos Beguna Mahaki Social Media X ta Thadorok Warol Amada Phongdokhibani Hiramasigi matang da official press release na ngaseyu pung taruk ta thadokadabani hairi Result kya kupamarol Assam Higher Secondary Education Council ki official website ahsec.assam.gov.in asidagi phangani Panbayai apunba mahiroi lakani lising marfu chani ga taratarukna parika sida phamkhe Masigi manungda nupa candidate lakama lising kontramapan chambri ka marfu tarukni aduga nupi candidate na lakama lising nipunitoy jatret ka kuntrani thoine masigi manungda mahiroi lakaniga lising taruk chambri ga humputare na arts stream da mahiroi lising janghai mari chaniga marfutare na science stream da aduga mahiroi lising taratare changma ga marfuni thoina commerce stream da parika phamke Naharol Khorirol Silup Lakhipur Assam Manipuri Chanura Khorjelup Kasar amasung Manipuri Sahitya Parisar Assam Lakhipur Masa Lup ahumna sinduna ngarang megi tang nipanda Kabi Guru Rabindranath Thakur gi chamaga humphum doi suba mapok kumon thoram Naharol Khorirol Silup Lakhipur gi sanglen pangthokre Kabi Guru gi saktam da leisu amadi maira katuna Kabi Guru gi maphamda ikai khumna jakhi Thauramda Naharol Khorirol Silup ki President Thokchom Bishwanath amasung Chanura Khorjelup ki President Sobam Jayanti Devi Anina Presidium Member oina Mayai Tangbal Lengsinki Manipuri Sahitya Parisar Assam gi Hanagi Thoburen Ingudam Binod Malades Assam gi President Professor G Narahari Sharma amasung Manipuri Sahitya Parisar Assam gi BP Professor Ngangom Basanta Kumarna Mithunglen oina sarukjaki Naharol Khorirol Silup ki Secretary Wahemga Binoy Kumarna Mayambu Taramna Okpagalenana Wahaudok Piki Kabi Guru gi maramda Ingudam Binod Jharna Rai Laukham Atol Khaidem Kaurahari Changamayum Mohan Singh Sagapam Biren Kaisam Biren Irungbam Prabhavati na chingba miyoi sing na wangangki Irungbam Prabhavati na Rabindra Sangit Kudol Tamki Changkramayum Bidit Kumar nasu Isai gi Kudol Tamki Ki sunabo aji anando dhame Ki gabo ame Indiramba khomlam mathata thamlaga jopirambani angang nawa oiri ngaidagi wana charati ja Thaurom gi makha chatharak boina Moirang Them Sobitana Kabi Guru gi saireng ama pathoktuna saireng saidinabagi thorom hudokhi Madam Jharna Rai nasu Banglada Kabi Guru gi saireng ama pathokhi Saireng saidinabagi thoromda Changkramayum Mohan Singh Thokchom Anjana Laukham Atol Ngangom Ongbi Purnajoti Wahengbam Bidapati Ayekpam Surjamukhi Laisramongbi Binodini Naurem Nilmani Irungbam Prabhavati na chingbana sarukjaki Mithunglen amasung mipam mapuna thoromga mari leinana wafam kaya thamlaba matung Dr. Moirang Them Sobitana miyamda thagatwai piduna thoromadu loisinki Ngai gi miyeng khada Kumjani singa machani pangi dia doina na humphuma thoina phamlingai me thagi tang tareta Kolkata shahar gi manungda jora shako mansiwanda Tatingai wang khadi hamja oke aina miyoina poklaga ngang nawa oiringai wakhal lobsi ta dingai kanana ibu senapini shona haikhe aingonda madugi damukta warunu aina thamlabani inayama ikidaba awamaina chakla thamoida pidrabase nawa ngamjage awabadu kudum chanba tengman bakana aigi phangdrabasu ipangal asidi tekta sanu
संसार असिदा अमांगबदा थोक फंगनबदा लौनंबा मक्ता इबुंग नुंगददी यादबा ओइगे मांगबा आपसिदा जत्ता खरबा मैना वाई तामना सम जावोलोय कयाना मालेम सिदा काउदना सकनरिदो सोनरी मरिबाकु सिजबा इरेम पुंसिदा सत्ताक मचु संबिरमले आना लापदा सकरी रंगला ठाकुर भारत की नोबेल प्राइज खंजिबा माकना आननी गान अनी जाति से माकना यंगनी भारत की जनगणना बांग्लादेश की वना अमा सोनार बांग्ला माकना यंबल आलिसिन संथा बगी नाइद्रबा नपारी नमोम पोखी मालेंगी असी खुदुम सोनरी मियोय खुदुना अई बलक्ता थोलबा साहित्य के लेकोल नो हे मालेंगी कवि बंगा इमागी मपारी कवि गुरु रविंद्रनाथ नाइद्रबा लेबना नंग भारत की मंगी मतों अथोई मपारी न खंजबा साहित्य की लंगलबा इतिहास ता नंगी इंथाई के दौरेनी मतमी चेन गलोइना ना चेंथरी नंगी साहित्य की कुथुम बरसरी वानी कयादे कल पुनमक्तु हेक ऐहाकी लुखन बिउने मिट्टी पीदा होटनरुबा इसाई इजत पीनबा लेमनमक पिजई इसादता अचोपा ऐगी हाइबदुदता लैसिन्ना वाजरी मिकु खुदिंगा नापल पुनमक्तु हेक ऐहाकी लुखन अवांग नोंपोक की ख्वाइदगी लीरबा त्रिपुरादगी मणिपुरी लोंदा फोंगबा चयोल की मरुप पाउचेगी चाही 53 सुबा मपोक कुमन थोरम ngarang मेगी तांग निपान युमसकैसे नुमित मरुप की संगलेन आगरतला की बनमालीपुर मात चौमुहनिदा पांगथोखरे पाउचे असिगी एडिटर आर.के. कल्याणजीत थोरम मपु ओइरगा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एल बीरमंगोलना चीफ गेस्ट अदुगा सोशल एक्टिविस्ट एल कुमार अमसुंग मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम की सेक्रेटरी कोइसना मंगोलना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखे थौरमदा पाउचे की जॉइंट एडिटर आर.के. तरुणजीतना तरामना ओप्पो की वारोल पीखे थौरम असिगा मरी लेनना सैरेंग सैदिनबदा कवि तरानिथोइना मरुपु सैथारदुना मसाना इबा सैरेंग सिंह पाथोकनाखि हाइना आगरतलादगी फंगबा पाव असिना हाइरे बोंतरापुर ऑडिटोरियम दा मिलाल कासार पनालोइसंग की प्रेसिडेंट प्रोफेसर एम बाबातोन सिंहना मिफम पुओइदुना अनोब थौसिलुप सेमगी मियाम की ओइबा मिफम मंगारांग पांगथोकरे मिफम असिदा ईआरडीएस की प्रेसिडेंट सिनाम मेंजोर सिंहा नोंथांगलेमगी प्रेसिडेंट हाउरोंगबम बिमोल नोंथांगलेमगी सेक्रेटरी लाइसरम बिमोल लोइनाना जयपुरदगी लेंबिरक ओजा एल शरद सिंहना फंबा के लेतेंग ओइखे मिफम असिदा उसम मणि कुमारना मिलाल कासार पना अमसुंग मिलाल असम की मरमदा वाहि कयामरम ngangbikhi लोइनाना असम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हाउरोंगबम राजमणि सिंहनासु मितै मेक तंबी ताकपिबगी मतंगदा पौता के हापिबिखि अमसुंग के मणि कुमार सिंहनासु मिलाल कासार पना असिबु मतिंग लेना लुबसिबु हिंगननबगी वाफम कया हाइबिखि मिलाल कासार पना की प्रेसिडेंट मुतुम बाबातोना लुबसिबु डिसॉल्व तौरबा मतुंग अनोपा थौसिल कांगलप सेमखि नौना खल्लबा थौसिलोय सिंह अदुदी प्रेसिडेंट ओइना एल शरद सिंह जयपुर बीपी दा थौनाउजम हेमबाबू ब्रोजो सिंह बोरखोला मुतुम ओंगवी डॉक्टर सैदबती सिंह सलाम ओंगवी गुणबती सिंह जनरल सेक्रेटरी ओइना सिरदी हाउरोंगबा जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन दा थोकचोम नबचंद्र मणिकुमार नाउरेमचा रोंगपुर सेंजम हेमंत सिंह अमसुंग सिनाम ओंगबी इबेम चानी अदुगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दा कृष्णानंद शर्मा पालारबोन एडवाइजर दा प्रोफेसर एम बाबातोन एल बिमोल एच बिमोल एस मेंजोर अदुगा फाइनेंस सेक्रेटरी दा लाइटोंजम बाबाहल सिंह अदुगा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह लोइनाना अनोब थौसिलुप सेमखि हाइना मिलाल कासार पना की पब्लिसिटी सेक्रेटरी सिरदी हाउरोंगबाना फोंदोरगली वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थौरम जिरीबाम दा पांगथोखरे कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव हाइबा थीम दा मालेम की मफम कया दा रेड क्रॉस बु हौदोगलंबा हेनरी दुनान की मपोक कुमन थौरम वर्ल्ड रेड क्रॉस क्रेसेंट डे की थौरम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तसु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना सिंधुना ngarang पांगथोखरे थौरम असिदा एल जामिनीकांता जनरल सेक्रेटरी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच NG विश्वजीत अमदी N बिराज ट्रेजरर IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ना दाइस तफमदुना सरुग्याखी थौरम की अहोबदा सेक्रेटरी एल जामिनीकांता सिंहना लुचिंगदुना मैरा चुखटखी अमदी हेनरी दुनान की फोटोदा
lei katuna ikai khumnajaki matungda Red Cross bu hudokpiramba Henry Dunanna miyoiba jati ki tamak honna biramba amadi malemgi miyamna Red Cross bu pamnarakpa amadi haujiki mirol na mahapu nongmagi ningsingba hengalakli haiba wapam sing wangang loising na phongdoknaki thaurum loisilakpada Indian Red Cross Society Jiribam District Branch da jawrokpa member sing ge certificate su member sing da khusinaki Salai Punsipam Tekau Sangbi Sanamahi Sanglen Lakhipur Kunogi Committee ki Maigitagi Joint and Publicity Secretary Ajit Kuman Chana Thadorokpa Cherolamagi Matung Ina Megitang Anida M Bhupen Allies Kasar Dairina Sanamahi Laisingdagi Thorakle Sanglen Asida Thoganingdaba Thodok Thokpa Amata Mahakamari Leinadre Haina Mahaki FB Live da Thadorokiba Adugi Matangda Committee na Megitang Marida VP na Mayai Tangbal Lauduna Kana Nainaraba Matungda Ngarang Megitang Nipanda Miyamda wafam khara sengdorakli Megitang Nipan English Maniga Mari Equity Haramahi Laisang Samsam the Hyderabad Salai Punsipam the house Sangbi Sanglen Lakhipur Kunogi Laisangi Committee na Mahan Tang Marida Laukiba Warep Amagi Matumida Nasi Warep Batumia Wifamda Tarino Hamdi Hamdari Madudi Hasi Tang Anida Kasar Diary Rice and Bhupena Mahak Facebook page Mahak Saramahi License Thokle License Thokpa Crime Amati Ate Motion the market responsibility lately Haiba Wakama Kolakuna Mia the Peak of Zay Nabadu Mia the Yam Chauna Mahak Hariba Libadu Matata Wanga Yanki Wang Shinadu Committee members in the Isai Sagi Pawandagi, Unabadagi, Araipata, Inashi, and what is the common law, what is the difference? I worry about the machine, I'm young from the Madudi, M. Bhupen, the rice, Kasar Diary, COVID-19 Matamdi Hona, Subon the Hong Kong, the Mamadi, Maki, Ashon Makayam, Ubiduna, Lakai Sigi, Mayamba Moina, Nasi, Sunday the Sina. President from Kubiriba and Ibuana, Nushibiduna, Sunday the Sigi Nakanda Saba, Pastorgi, Rumamada, Jesuina, Lairaga, Maku, Havinka, Madi, Makota, Havinka, pretty much to the London with the Putum Pidula, President Masamana, Jesu Mase, Committee, Lagama, Security Deposit Firaga, Hagi with the committee. The policy Mari Piba, Ka Niasida, Marco Kamana Lane. President Masamaki, Mapanda Levana, Sahik Tunda, President Lagabatunda, Open Tunda, Hyderabad, Atoba, Tabaki, Open the Port of Hyderabad, Kamitina, Tankunta, English Medical Kundu, every Tada, Alcomu, second Forgi, Kamada, Kamki, Hyderabad. May ising inverter pura facility labor card. Cash the lady in Mahana. The Wood of Tamundi Committee Sunday the Shida, Topa, Umipionda, Media, Parsonamoina, Media covered over, and Wakana was in the Lakwa Matanda. Welcome to Vivas in the Columbia, Mount Kushinaki. Matamina Sunday the Shisha and Navidama, which I'm a Tautarpa. Matamda committee member kya saura sentong kya jadi kami sentong lambi le teman teman mereka mahal le lepas kado ki thagi sentong luena lupa lesing ani kat pina lepas high rumah matamda mahal masih ada tu lagi high bedagi mahal masalah jana kaas lagi fokusnya lagi high betul fokus betul committee member matra mawanda akan bah high rumah nanti kita sungai resul nang lebih ya high le cuma pun thongkul lagi high bah Maka masih dah, bahawa tangan ini sudah thok na, tangan ini kita bilang na, bahawa Facebook live telecast sama dah, sangat nasi lagi thok le, kami sangat nasi dah, crime ama di, tahu daba kalau kau matam dah, bahawa ki responsibility later hai bahawa kau mat laki betul, kami tidak hak na lawi, aduna, asyik matung dah, kali kau mat sangat nasi dah, kau daba thok pa, crime nasi cuma kali kau kalau kau matam dah.
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯚꯨꯄꯦꯟꯗ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯗꯥꯏ ꯈꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯨꯄꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛ ꯂꯩꯃꯔꯦꯜꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯆꯤꯡꯐꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯥꯏꯅꯨ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤꯅ ꯌꯥꯏꯐꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯎꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯇ ꯎꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯤꯡ ꯑꯉꯝꯃꯊꯧ ꯑꯉꯣꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯁꯇꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯆꯨꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯪꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯂꯥꯏꯊꯧ ꯇꯤꯟꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌా ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥई ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯂꯥꯏꯐꯝꯂꯦꯟꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯤꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯅꯥꯃꯨꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯎ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯕꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥई ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯨ ꯇꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯔꯚꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ BP ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯅꯤꯡ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯦ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯏꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏ ꯇꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯃꯦꯒꯅꯦꯇꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯅꯤꯡ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯕꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯥꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯁꯤꯜꯆꯔ 1 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 11ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 1 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯆꯤꯞ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ M ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯍꯥꯔꯕꯔꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ USA ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯔꯣꯡꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯣꯄꯦꯊꯤꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯖꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯕꯨꯀꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9706-554-286 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 9395-732-456 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ Assam Higher Secondary Education Council na loba ICS second year gi result ngasi haidoklagani Kabi Guru Rabindranath Thakur gi chamaga humphom doi suba mapo common thoram Khorirol Sanglen Lakhipur da pangthokre Agartala dagi phongba chayol gi marup pauche gi yankhai taruk suba mapo common thoram pangthokre Bonterapur Auditorium da pangthokhiba mifamna Milal Kasar Panagi anauba thausilup semkhre amasung Laibak asida thogliba wathok lanthok kayagi tainafam Kanglada oirakpa laibak thibani haina Utra Sanglen sana konungna phongdoragli Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare